Salam. My goodness, what's going on in here, guys? What's going on? All right, marketna hamushada tarfo close nkhgabir. So, what is this? What is this? Why ma'arafndu amod atakulazin too much weka hat koin zallo malati. Iski kam tulumud narayo ahwat. اسمع الله خدو اسكي دمصي حدا بلو سمع الله خدو ربي سمع الله خدو اسكي قلبل دمصي تبو سمعوا لهم. All right, let me know if دمصي سمع انت اللي ربي قلبل. Okay, thank you سمع لهم عليتي. All right, thank you. So, ماركتنا انت يرخي بوحوات لس حموش دغ علنا دحان مقلص هلو ناي مጨረሻ موداتا مالتي لسي ماركتنا خمي كلوز يقبرالو. Look this, all green, man. All the shit green. Wow. Like down is added almost 320 gallon. Well, we have 5 minutes to go. حمش على زي كتف شلنا يبلان. So far بس مستسلا غير حنساب. تسلا لما عنتي تريوز لهم لعل 400 سوسان بقى لعل 400 حمسان عند حركلوس كرا next terminata نحامس almost حامس ناب 407 قال no question ولا حنتي يلن كاونت داون بس تسلا انا كاونت نقبر لعل 400 سنه يكون لعل 450 كلس دحرجيرا this is good. تسلا بقدامي بيجرون باول almost شمنتنت ب20 شمنتن داون كاين احوات لما عنتي جن alright yeah hold on let me stop this لما عنتي شدش سنت ب that's good as of now 6. از شدش سنت سبعان ساعتن اب كوينا انتي اخوينا تسلا نمنتي اخو مجرا دحان قلصلكم يا let's look كما يكون تقبر we have 4 minutes to go 4 علنا gonna still Tesla is doing great overall what happened visible stock market now very good let's count down. all right 400 سوسان يكونن ولا 450 كلوز ندحر غيرا like this is good سلامنتاي كم تسالكم يدحان واي مخنيات انتاي كنرينا مالتي yeah the highest score 488 بصيحه نيرا yeah of course 488 بصيحه نيرا بحرو جيروم باول مصي ماركت وعبلو حدا ايلان ماسك مصي بعرو ماركت وعبلو نغركم واي I guess تومناي وشت زلهم كان فلطينا what happened. all right, let's count. By the way, Merry Christmas, guys. Today is Christmas Eve. نحنايو مسلينيزم بسدت كساب زلنا نعبل. It's busy day لما عنتي صباحك holiday يو. انتاي كون كرينا. Yes. لما عنت ماركتنا ساعات حد يجي عصام مخنياتو هيجي دحري already دحري 3 دقائق عصي short يو. صباح تعاصي وعلينا holiday then حامسن عربنا لنا حامسن عربنا انتهى كالندر لنا نزبل حتى ولا حنتي ايكونوميكالي كالندر حلا حنتي بلان كنموصينا نقلصا لس تسلا هاو شفنش ما جنس اي تصبخوان معرخندو 6.87 400 سنه كباب كلوز جيرا that is great yeah for sure 400 سنه كلوز تكبر يا مخنياتو سيل لايك كلني 3 دقائق يزلو I know end of the time تسلاون مشت قالندي let's see what it does. Not تحت 400 سنة I don't like that come on 400 سنة in the above. all right 2 minutes to go 2 minutes to go the market close مالتي 2 minutes 2 minutes S&P back and forth نجبرنا منغو S&P and Tesla. all right 2 minutes to go the other window. all right S&P is my goodness it's almost like 1.04 up. wow down is 0.82 up. this is back to normal. our market نا خبز حلفو قنيات ناي إيلان ماسك ندحر ناي sorry ناي جيروم باول نلا عليه تمليسون نرئي لنا ماليتي. let's keep with Tesla only for a minute. why you like Tesla? yeah I like Tesla my friend. whoa go count it. yes I'll tell you why.
Message. Okay, delete. All right. 461. 1 more minute. 461. All right. 461. Close. Look. Zero. Count market. 461. My goodness. Hold on. Allah. 1 minute. Tarifan Allah. I need to have 1 minute. Tarifan Allah. 1 minute. Tarifan Allah. Again, 4 minutes. Above close. 1 minute. Tarifan Allah. Look this. 1 minute. Oh, 462. Oh, la. Holy shit. Come on. Do it. Do it. Yes. Oh. My goodness. That's great. This is almost 7 point. Oh, come on, back. Don't just 7.27% up today only. Guys, 7.39 up today is only. Market is about, yes, market close. My goodness. Market got closed. 462 ويكا شوعة نتبي 4% market na close girl. This is what we want to see. Good job. Thank you. 464 ويكا شو. Let me go with this. I like it. Tesla. This is what I like, Tesla. I love it. This is what I want to make money in here, my friend. Damn it. Did make money today. Good money. Actually, good money. Here you go. Tesla. We close it. 462 ويكا شو عتنت بسلاسن 5% up جيرا 1% اندحر رخيبنا 1% اندحر رخيبنا طب قدامي بسنك جرون باول لاكس غنا we gotta get it. So what do you expect this belly at the end of this year? أحوات. This is my word. At the end of this year, now 2024, we will Tesla حموشة ميت تبصح تسفالني. Maybe wrong كوني خليه. Not personal advice. Make sure that this is not totally personal advice for you guys. مخنيات نمنتا يمثلكم. تسلا 415 انت مال بزحها. كابو خد كيدا اي كالت بقى that support lines بحال. Anyway دحان we have analyst كنقبرينا حدا معلت we have a good one كمهرنا يابصمر. But support line حيزوا كابو خد حلف اي كالت. مخنيات ناي 3 عامه 414 نبرن كابو ني تحت تورد اي كالت. وز كابو كاب 415 بزحها 420 430 up and down تقبر نير. So steady نير ابو والدي. كيدا اي كالت. كاب 415 تحت تورد نيرا. Maybe. Yes, that could be 370 قلم رأنا. أو كنت تحلف هاي قالتن. لأن دعرو أنت حيزات تصنيحة شو 436 كام حلاف كلي تصنيحة. لما عندنا عافت إسا. كترى 436 كحيزاتها نعافت إسا 460 كلتن. Good. Next stop 470 قلم. Maybe حامس وعربي لعلي 470 قلم كرينا. إذا قبل كله هجن زخانة نجر. معلك قبل كله حزني. زخانة نجر اندحر نيوز specifically إن تسلا نجر أنت زي ما تي معلتي. As of now زخانة حدش نجر تزي ما تي. إذا رالي زيكن. إذا عبيت زي. كسب معسك خير انت لكمني. كسب ورحي حدا علت كلته. Why is that? إذا رالي زي أزر خبنا يعون بسمكم أمين. كسب ورح حدا علت كلته delivery ناي Q4 كنرينا حوات. مكاين كندي مكاين اب Q4 ابز 3 ورح زي او رح 10 او رح 10 حد او رح 10 خلته كندي مكاين كشيطان تثبت اناليست انتي صبيلو زلع عليه مكاين كشيطان ويك ديليفر كغبران. All right, let's go. What does that mean this way? Okay, I hope I'm gonna stop sharing this. All right, okay. Why is this all overall لما عندي almost 7% up جرا up to now وشتي أنت بس هدي نيره. Look this one. This is charged analysis Tesla Q4 deliver just above expectation. Let me say this in word. Tesla سلمنتا expert it's a بيوزلو up Q4 delivery علت كلته ورح حدا كمتصناي كاب تثبيت نلعلي كركب تسفالنا. What is this the word? إزاي أنا تسلا لهم عند game change جبرتها. Look this تثبيتهم أمون بحموش ميتن عسرت حموش شح كسب حموش ميتن عسرت حموش شح أمون بحموش ميتن عسرت حدا شح كسب حموش ميتن. Am I live? Hold on, this is kind of weird. All right. Wait a minute, guys. I don't know if you can see it. Yeah, you can see it. So Q4 delivery تثبيتنا. All right.
ኣብ ጥሪ ክልተ ክመጽእ እዩ that means like 5-6 days from now ኣብ ከባቢ 515,000 መካይን ክረክብ ኢና deliver ክኾና ክሽየጣ this is the biggest number ስለዚህ year over year overall ኣብ ናይ 2024 almost 1.808 million ይኸውን መካይን ክሽየጣ this is a lot right that's why Tesla is jumping ከም ዝረኣኹሞ ናብ almost 7% as of today almost 7% increase ዝገበረት ማለት that's the reason why that's it all right ትጽቢት ናይ 2025 መኻቡን ላዕሊ so እዚ ክንብል ከለና ኣሕዋት ሕዝኒ እዚ ክንብል ከለና let me share this እዚ ክንብል ከለና maybe ካብ ሕጂ ክሳብ ጥሪ ክልተ ዘሎ up and down ክርኢ ንኽእል ኢና like up and down ክብል ከለኹ maybe like you know something right ማለት something right ና ንተስላ ዘጋጥማ ነገራት ክርኢ ንኽእል ኢና so ሕጂ ግን ወላ ሓንቲ economic calendar እንድሕር ኢና ኣሕዋት let's collect this economic calendar I got to type it this good job so ካብ ሕጂ እንታይ ከውርዳ ይኽእል ተስላ ምናልባት ደስ በለ እንታይ ኣለና let's see economic calendar ንሓና ክርኢ ንኽእልና እንታይ ኣለና right okay ያ ማርኬትና already close ገይሩሎም ማዓንቲ ወላ ሓንቲ ጽባሕ የለን ጽባሕ ሆሊዴይ ክዕፀይ ማርኬትና ሓሙስ ናቲን initial job claim ዘለና initial job claim እስና ንተስላ ዝጸልዋ ኣይኮነን ሓፈሻ ወላ ሓንቲ ጸልዋ ኣይኮነን ፍራይዴይ ወላ ሓንቲ ሪፖርት ይብልናን then Monday December 30 ብዛዕባ ቺካጎ ቢዝነስ ሜተር ክህልወናይ and then pending house sales ክህልወናይ ምንም የብልና ዕለት ሓደ new years nothing የብልና then ዕለት ክልተ is the day for Tesla how many delivery ክንረክብ ንኽእል all right let me say that again ምናልባት ኣብ ዕለት ክልተ እዚ ዝብልዎ ዘሎ ከባቢ ካብ 511,000 ክሳብ 515,000 እንድሕር ናይ ተስላ ሪፖርት ሚስ ጌርና ዴሊቨሪ ወይ ከዓ መካይን ተሸጣ ሚስ ተጌርና ያ ዊክስ ተስላ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ዳውን no question ሚስ እንተዘይ ጌርና ተስላ ኣብ ክትከውን ትኽእል እያ maybe ክሳብ 500 ክሪኣ ክእል እያ ኣነ ማለት ትጽቢታ ኣነ 500 ክሪኣ maybe next week end of next week maybe this week maybe 50 ዓርብ እንቱ well ክሳብ ወርሒ ሓደ ዕለት ክልተ ግን 500 ክትበጽሓ so ካብኡ እንድሕርቲ ዴሊቨሪ ሚስ እንተጌርናዮ ግን ተስላ ዳውን ክሪኣ ንኽእልና ዳውን ምርኣይ ኣሕዋት like opportunity ናይ ምግዛእ ዕድል እዩ please that's all እዚ ናይ ምግዛእ opportunity ከላ ኣይኮነን if you love Tesla እንድሕር ተኣምን ኮንካ ተኣምና ኮንካ እተምፅኣ ዘላ ፕሮዳክት እንድሕር ተኣምን ኮንካ like ዕድል ተረኺብካ ክትገዝእ ጥራሕ ይዘለካ ማለት ከምዚ ዕሩምሩም እንተዘይልካ ጽቡቕ ክትኣምና ክትክእል ኣለካ ንተስላ እትትገብሮ ዘላ ማለት እዩ simple word not personal advice ኣነ ኣብዚ ክምህር ጥራሕ ይዘለኒ እምበር በዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዝኾነ ሰብ ክወስድ ኣነ ድሌት የብለይን ማለት እዩ okay this is how Tesla why ኣብ ቀዳማይ ዳውን ኮይና ንዝብል ሕቶ two ways ፌደራል ወይ ከዓ ጀሮም ፖል ገና ናሕና ኢንፍሌሽን ኣይከደን ስለ ዘሎ ትጽቢትና ኣብ 2025 ሬት ካት ወይ ከዓ ወለድ ምቁራጽ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም 4 ግዜ ኢሎምና ነይሮም ወለድ ቆርጹ ሕጂ ትማሊ ምስ ሃብና ዲሰምበር 18 ግን 2 ግዜ ኢና ንቆርጽ ምክንያቱ ፒሲኢ ናህና ኢንፍሌሽን ኣይከደን ኢሎምና ፒሲኢ ሪፖርት ረኺብና ከዓ ድሕሮኦም ኣሕዋት let me say this ፒሲኢ ሪፖርት ምስ ረኸብና ድሕሮኦም ከዓ like look this PC ረኺብና እቲ ዝበልዎ ዳርጋ ዳውን ረኺብና year over year PC ካብ 2.5 ናብ 2.4 ዳውን ረኺብና and then core PC ንባዕሉ 2.9 ዝብሎ ነበረ ጀሮም ፓውል ናብ 2.8 ረኺብና oh yeah PC ዳውን ረኺብና ጀሮም ፓውል you liar ተባሂሉ ማለት so ክብል ከለኹ ግን ናይ ዲሰምበር PC ከዓ እንታይ ንረክብ ናይ ዲሰምበር PC ማለት እዚ ናህና መዐቀኒ ኢንፍሌሽን ማለት ንሕና ንገዝኦ ንሸማምቶ ፕላስ ኣክንዳና ኮይኖም ዝገዝኡልና ፕራይሱ ሙዝውስኽ ማለት እዩ already ክንደ ግዜ ገሊጽና ኢና ኣሕዋት ሓደሽ ዝሕራ ኣለኹም ሰላ please ኣብቲ ናይ ሓበሻ education ከይድኩም ናብቲ ናይ playlist question QA ዝብል ኣሎ ኣብኡ ለኩም PC እንታይ CPI እንታይ PPI እንታይ that's our micro economy ንዕኡ ከይድኩም ተምሃርዎ so this is the report we got ጽቡቕ ሪፖርት ከዓ ዓርቢ ረኺብና ዓርቢ ጀሚሩ our ማርኬትና ሃይ ከይዱ ጽቡቕ መጽዩ well እንታይ ደኣ ኮይኑ ደኣና ካብ ኣብ መወዳእታ ሬድ ኮይኑ then government shutdown ኣጋጢምና ነይሩ ኣሕዋት ዓርቢ government shutdown beside Trump and Elon Musk
so budget توصخ عمتاوي like USA budget توص عمتاوي especially the government سراحتኛ زلو transport بالكالي budget يسلع እቲ debt ceiling بحال يسلع then عربي بزح شجر تفطيرو okay house كحلفو proposal حيزم budgetهم كمص خلو Trump and Elon Musk completely أوزلو معاز خونه زحلف جنزب wasteful ويكا nonsense ስለዝኾነ እሱ ክሊን ክኾናሎ ስቶፕ ባጀት ኣይተሕልፉ ዛ ዓይነት ዘረባት ተዛሪቢ ኤላን ማስክ ከምኣ ምግባሩ ሓደ ንተስላ በዲልዋ ተስላ was down hey this guy he's a CEO ኣብ ናይ ኮንግረስ ኣትዩ like ስራሕ ፖለቲካሊ ይሰርሕ ዘሎ ከመይ ገሩ ይስርሑ ኣይክሰርሕን ዝብል ተስላ wasn't happy በኤላን ማስክ ዝገበሮ ማለት ግን the proposal comes ዝረኣናዮ ግን ኣሕዋት ናይ governmental efficiency ስለተመርፀ he's doing his job ኣብ government ሰራሕተኛ ዘሎ IRS በሉ ካልእ ዲፓርትመንት ዘሎ ኩሎም ክሊን ክኾኑሎም በሃለ ኢላን ማስክ and ቪቬክ ማለት እዩ ቪድዮ ተዛሪብና ኣለና ብዛዕባኡ ትሪኤና then ትራምፕ ከንታይ ኢንተራፕት ገይርዎም ሽዑ ንሃውስስ ማለት እዩ ከሕልፎት ነቲ ቢልስ ኖ ከተሕልፉ እንድሕር ኮንኩም ነቲ ዴፕት ሲልን ሕዝን ኣሕዋት ነቲ ዘለና ዕዳ ኢንክሪዝ ግበርዎ ኢልዎም ዋይ ትራምፕ ከም ገይሩ ምክንያቱ ንሱ ሓሲቦ መፂ ዘሎ he is a big spender Trump is a big spender ትራምፕ ኣብ ኦፊስ ኣቶ ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት ክኸውን ይሕዋል ንምንታይ ብኩሉ ዝሓስቦ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን በሉ ናይ ካልእ በሉ ኢሚግሬሽን ድሕር ከባቢ 1 ሚልዮን ክሰግግ ኮይኑ ኣብ ዓበየት ንኣብነት ማለት እዩ ኦልሞስት ላይክ ካብ 88 ክሳብ 100 ቢልዮን የድልዮ ስለዚ እንድሕር ኣሕሊፎም ማእታ ኢንክሪዝ ካይገበሩ ብቀዳማይ እንተ ዘሕልፍዋ ነይሮም ንዕኡ ዕድል የብሉን እቲ ፕሮፖዛል ሒዝዎ ዘሎ ትራምፕ ወላ ሓንቲ ዕድል የብሉን ንባዕሉ ኦይል ክፍሕርየ ድሪል ቤቢ ድሪል ዝብሎ ዘሎ ገንዘብ እንድሕር ላክ ገይሮሞ ዕድል የብሉን ስለዚ እንካን ሃባን ነጉሸሽን ብምምፃእ I know a big fight ኣሎ ወርሒ ሓደ ዕለት ክልተውን ክሪኤና ስፔሻል ናቶም እውን ምስ ናይ ሃውስ ሓላፍ ዘሎ ክሳብ ማርች መፋርቅ ክሳብ ማርች 14 ግን እቲ ጋቨርንመንታል ኣይተዓፅወን ንግዝያዊ ኾን ባጀት ተሕሊፎም ጽቡቅ ማርች 14 እንደገና እቲ ፕሮፖዛል ክመጽዩ ትራምፕ ኣሎ በኦፊስ ላይክ ማርች 14 ሃውስ ንሰምዮም ሴኔተር ንሰምዮም እቲ ትራምፕ ዝደልዮ ክሓልፍ እዩ ኣምላኽ ይውፃና እቲ ዝደልዮ ክንሪኤና እንታይ ክፍጠር ይብዚ ገንዘብ እቲ ናህና ዘለና ዕዳ ዴፕት ኣሕዋት ሃይ ክኸይድ እዩ ዋት ደስ በለ ዕዳ እንድሕር ሃይ ከይድ እሞ ቫልዩ ኦፍ ኢኮኖሚ ኸ ያ ትራምፕ is like GDP grows high ክገብሮ የብለና ኣሎ ልዕሊ 3% ኣባብ ከምጽ የብለና ኣሎ okay GDP ኮ ልዕሊ 3% ረኺብና ንህለኩም ኣብ Thursday December 19 GDP revision ተገይሩ 3.1 our economy is strong what our economy is very strong so all this mess because of Jerome Powell then Jerome Powell and Trump Elon Musk and Chris from Treasury Department Cap 2025 a big fight Korea that's a big fight so but overall boom thank you this is great news malati all right so yeah inflation كل Trump ዝብሎ ዘሎ inflation ዘምጽእ ደስ በለ yeah who cares ብዛዕባ inflation ዳይነት ይጂ we need our economic grow ገብር እንድሕር ኮይኑ must be ሕዋት inflation ክህሉ ከጋጥም ዳስ steady inflation ግን 2.5 2 point ገለ እንድሕር ከይድና ከምዝና ኣብነት ኣብዚ ንረኽቦ ዘለና look this 2.4 2.5 ካይወሰኸ እንድሕር ከይዱ ከም እንዳበለ እንድሕር ከይዱ yes ክህሉ ማለት እዩ all right ካልእ housing predict ማለት ዜላ ካልእ ኩለና ተጽቢት ጸብጻብ ገይረና ኣለዎ ዓንተቦ ኣብ ዝመጻለኹም ጸ 2025 is going to be increase ገብክ መሃኑ ናይ house value ወይ appreciate ገብር መሃኑ እንገልጸን all right let's back to national how we close yes S&P 500 like rise 1% on Christmas Eve yes here we go 1.010 actually ክንደይ ተርፋ 59 ቅርሺ ተርፋ ነታ all times high S&P ክንደይ ኢና ረኺብና ነርና maybe 50 okay let me share this 59 ቅርሺ ተርፋ look this like almost 6099.97 ማለት እዩ so እዚኣ hit እንድሕር ገይራ ኣብዛ ዓመዚ good ማለት እዩ all right yeah okay come on USA we are in USA okay down is up 390 good job Nasdaq is up almost 1.35% that's great this VIX what እዚኣ ዛ ኩሉ ሄደክ ትሪው ኣለኹም እዚኣ let me say this let me write in there VIX index
أحوات look that إزياء نحنا ماركت بالطعم إذا هسيتنا بقدامي 5 days كلن قبر لكم أحوات أبي بس حنيرة look this ترامب وكا إيلان ماسك so جيروم باول يقرأتها كمتس كله ريت ولد 0.25 كوسخ كله شعو ساعات حدا صبو نيرا ساعات كلتي مسوسخت رايزو كوني مسوسخن اندن اتا سامري مسمصتنان نعمتا سي كلتي غيزي نقرطنا مسبلنا اذا فيكسيا معك انا ناي قطبانا all the way how to 24% online sub an 14% increase gera that is the market sell off نيرو شعو يخمخ market now is big sell off look this all except maas except December almost like Friday December 20 market na big sell nero Tamali cap tamali switch geran hellokum as of today holy shit it's like decrease 6.87 we need that number down nahwat yeah up could cone yabla the whole year like 5 years تخيلنا look this hwat أباب زخونة gize March 2020 gize COVID نهلكم سوسان شدشن بس حنيرة that's why market crash رأي مالي then شعو down متي مالي so 1 year انترينا like 2 times زيانا Japan دنبر Korean like August ريهما was a big down near na marketنا and then جرام باو كام قدامي that's all زي هاي اندحر كوينا that is the bad thing مالي so one day today boom 14.61 this is lovely great we need to close كاب هيجي ولا حنت نجر سلزي بلنا أبزن تريفن زلوانا حمش معلت شدش معلتي like almost we are gonna see big مالتي our market will see according to لنا صبح كري تسفى لنا مالتي so money invest I like this guys look this what if we go market لما عندي SN بتراح شدش 125 نت بحمشته بليون increase جروعي look this لو يطرح 625 نت ب55 بليون increase جرو تامن تا SNP نبلع تا 502 كامباني زلوا مالتي كباب 54 نت ب58 market cap زلوا wow as of increase 1.16% increase the whole money نابا يخيرين تلنا كلن تن big series بحالا almost 85.38 billion اتم ميجا 7 بحالا كلتم ايدن 8 نت بيت 8 billion اتن top 10 بحالا 345 بالعلم دحر بزير اينا look this حوات ابل لما عندي 45 نت ب10 بليون انكريز جرا مايكروسوفت 30 نت ب56 انكريز جرا انفيديا 10 نت ب8 انكريز جرا امازون 4 نت ب30 انكريز جرا لما عندي ميتا 21.03 increase gera Tesla the biggest 121 billion holy shit what do you got you're like this guy is crazy this fella you're crazy Habesha education you're crazy with Tesla yes I'm crazy with Tesla I'm crazy with Apple I'm crazy with Nvidia not really others yeah of course you know ETF ka like QQ and the others mali this big all right this ganzab is here this man is nabzi move forward هو منن كثيرا هلو همزين كثيرا نأبنت ليلو مايكرو تكنولوجي إنك حمش سميتن حمسان شدشن نت بسمانيا مليون إنكريز جرا sorry لوز كسرة كابزين نابتي إن مفجر مالك زين almost small cap companies كلن the 9 millions well it's alright though Russell is up almost 1% but yeah 10 small cap to most again comes the dranan this is the companies lose جبرا مالك page 2 yeah big company almost the loser the smaller company darga kullan nallo rate coin mali big so the mostly is the biggest ticket mali one all right this is how yeah the biggest ticket all right kalu al hanti after hours Tesla na balo after hours nallokum still كل تقرشين salasan hadan like argerala as of now 4.6 4.80 if I seen this last close was like 473 قرشين رأينا I think the next stop is 473 somebody correct me I think so I'm not chart guy but I have to learn now I'm gonna ask Fresge he should train me that chart to explain better all right so okay and that is all I think so that's it that's all I have holiday I have to run to work and then thanks so much very good day so happy to see us. Done. Got good money today. Let's see how. What did the mean after? Yeah, after. Okay, Robbie, look this. What it mean after hour? After hour, before hours.
after hours ዝበሃል ንኣብነት ሰዓት 4 ማርኬትና እንድሕር ዓፅዩ ክሳብ ሰዓት 8 ዘሎ after hours ማለት እዩ ፕሪ ማርኬት ከዓ ልክዕ ቅድሚ ምኽፋቱ ማርኬት ሰዓት 4 am ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ፈርዓን ዘሎ ፕሪ ማርኬት ክበሃል and then overnight ከዓ ዝበሃል ኣሎ overnight ከዓ ካብ ሰዓት 8 after hour ምስ ተዓፅዎ 8 pm then ክሳብ ሰዓት 4 am eastern time ይዛረብ ዘሎ so 24 hours sorry 24 hours rule ኣለና ማለት so after hour ሕጂ ምሽ ዓፂሎ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሽት ትቕፅል ብሰንኪ ሆሊዴይ ግን I don't think so maybe 2 hours 3 hours ክኸይድ ይኽእል ሰዓት 3 ካ ትገብር ይኽእል maybe after hours ማለት ሰዓት 4 ማለት ሆሊዴይ ስለ ዝኾነ ግን صباح እንደርኢና ኣሎ ሓሙስ ተርኢና እዚኣ ሰዓት 4 ምስ ላክ ክሎዝ ይገብር ማርኬትና ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 8 ኢስተርን after hours ናንፅዋዕ then ካብ ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 4 ናይ ንጎሆ am overnight ላንፅዋዕ then ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 9 ፍርዓን ማርኬት ተኸፈት ከዓ pre market ላንፅዋዕ alright you got it good question Robbie በዚህ ደሎ ዋጋ መግዛእ ዋጥር you know why like what do you love in Tesla if you love in Tesla if you love any market it's all times hard like ማለት I don't want like what ግዙ አን ክብል መሰለ ይብለኝ it's depend on you it's depend on you so now how long you can say ክትሕዘ ዘለካ ናይ ክንደይ ኢኻ yeah it's always times up ማለት Apple is I think so Apple is always Apple is always ተዘጋገ is that right snapshot oh my god overall there in what technology almost 1.05 argue retail is like us ማለት retail 1.64 ማለት like tobacco only negative look this only tobacco can ሙሉ see all times high ማለት look this down is in kind of a correction is a low down deep ማለት ከመይ ዝበልና 45 በጽሕ ነይሩ S&P financial no S&P index hold this S&P index ነለኩም kind of correction ኣሎ ምክንያቱ 6100 ኦቱ በጽሕ ነይሩ ማለት ኣብዚ ተሪና Apple is all time high አላ look this ካልእ ዳውን እንኮነ ዘሎ Apple is all time high ካልእ ኣይበጽሖን ኣብነት Tesla is no Tesla was where is my Tesla is negative 4.82 ላ ማለት as of now ምክንያቱ 488.54 በጽሐ ነይራ so like what are you talking about except Apple all time high ካልእ ኩለን ዳውን እየን ዘለዋ ማለት like ካብቲ ዝነበሮ ማርኬት ሓሲረን እየን ዘለዋ ያዝ ዘሎ ሒስካን እንድሕር ኣሊኻ so this is where we are am I didn't share it oh my god I told share ትገበርክልኩም መሲልኒ hold on all right let's back again look this out እዚ all time high ማለት እዩ status ናቱ okay ንኣብነት down negative 3.87 እያ ዘላ ምክንያቱ 45 በፂሓ ነይራ ሎማዓንቲ ክሎዝ ገራቶ ዘላ 43 43535 ማለት እዩ and then S&P I like the S&P ክንከይድና ሎማዓንቲ 655 ክሎዝ ገራላ 6000 like 61 02 6100 በፂሓ ነይራ it's down እያ ዘላ negative 0.77 ጽባሕ ሓሙስ 0.77 increase እንድሕር ገራ ነታ all time high ክትበፅሓ who's all time high only Apple look this حوي Apple is only back all time high በፅሓ ዘላ that's all ካልእ ኩለን in correction እየን ዘለዋ like for example ማለት in correction ማለት ዘይኮነ a little down ኣለዋ look Tesla is kind of deep to buy ማለት እዩ negative 4.79 ኣዘላ ክንደይ በፂሓ ነይራ 488.54 በፂሓ ነይራ as of today 465.15 ኣላ ሕጂ ማለት so what to do is እንታይ ትዕድግ ዘይኮነ what is your plan ናትካ how long are you going to go ድሕር ናትካ long term እንተዘይኮንካ make sure እንታይ ትዱ ማለት Apple as of today 1.11 Amazon 1.76 Microsoft 0.97 Nvidia 0.31 Nvidia is back what next stop Nvidia is like almost 149 150 አካባቢ አመጽ ማለት the biggest here is Tesla is almost 8% god damn it this is big the Wi-Fi is not working oh the Wi-Fi yeah I changed that I'll be there guys I'll fix for you I'm about that all right I just changed that thank you boys all right guys that is all I have yes prices always Robbie there is always buyers price changes like some people is always buy
That's the price change. Market 24 hours like Robinhood is open. If you want to buy, you can buy now. Okay. About Robinhood, we will turn 24 hours alone. We got them pre-market. So yeah, of course. Buying and selling ስለዘሎ ጥራሕ ካለ አላ ሓንቲ ኮነን ማለት after market ምሻጥን ምዕዳግን ሳሎ 24 ክፍት ይኩ ባዕ Robinhood. Look this. Robinhood is under open ጌረልካ. Let me see where are you? Overnight ኢለ ከማን ሓደ ግዜ ይሰደት ሪኻ. Look this. As of now, Tesla is going up. ምክንያቱ right after hours are ስለዝለወጠ 4.5.21 ማለት እዚ almost 24 hours open ክትገዝእ ክሸይጥ ትኽእልኻ ማለት like Robinhood ወይ both ከም በዓል M1 Finance ካልእ ክሎዝ ይገብር right away ቀልጢፉ then can like yeah you can do trade ይገብሩ እዮም after hour overnight. That's the price change. All right. You miss it, Tesfit. Come on. Like you've been with us, Tesfit. I know. Abe comes never come. Welcome, by the way. Welcome to Canada, Tesfit brother. Welcome to Canada. I know that. I know. But Tesla احنا حنزارب كلنا 109 180 170 كلنا انا نزارب نيرنا بكلاسنا. Tesla is going up. Tesla is going up in بالنيرة. So if we invest, come to go never number. I know everybody's تعويتي again. Like look this. It's a big chunk of profit مالي. Thank you guys. All right, don't forget أحوات مس بلانكم مس بدمكم كتكودوها علىكم تأخذ كلهم profit من دحر مرة خبكم علامهم من دحر عارفكم. Yeah, you can sell and buy whatever you want. So whatever you plan. نايجا زهاري نايجا لها. So yeah, is this Robbie? Yeah, thank you. This is our Robbie. Me too. Someone Hamushan we start Tesla. Okay, yeah, thank you. Yeah, he's one of our top student malati. Yeah, me too. Someone Hamushan كلنا. Tesla أيضا more analyze نقبر نيرنا إحنا up class كنا مهار كلنا ناتا أبنت نمس ناتا strong مهانا أنا وبعلى Nvidia Apple كلنا خدنا دينا more focusنا ناي Tesla. Yeah, he's right. He reminded me that again. Me itu سبعان حمش كلنا جميرنا. So we go. Now we'll see at the end of the year 500 or more. Next year maybe 700, between 625 to 700, 2025, and then KU double and triple now. Thank you guys. Love you all. Welcome and Happy New Year's. Sorry, Merry Christmas and Happy New Year's. By the way, all together. I'll see you. Big in love. Bye bye.